Jeni gati regjia të dashur miq mi mbrëma. Siç tashmë u mësuat, është emisioni i dytë në emisionin tonë të ri këtu në Sanda Voice dhe në NM Televizion me titullin Jashkornizës. Ektos Plesiu. Meqense kemi të ftuar një minoritar grek në studio, out of the box në anglisht, sepse zoti Boli, me sa kam njohuri, ka pasur studime universitare në Liverpool, mos gaboj. Mirë se erdhët në studio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα, κύριε Μάνο, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. U kishim bosh në një farë mënyre, do t'ja sqaroj teleshikuesve sepse nxitsi për angazhimin tim mediatik ka qenë Iriu Dimitër Boli para 3 vitesh. Iriu Dimitër Boli shumë aktiv në media sociale, siç janë të rinjtë, edhe duket që edhe nga fushata elektorale edhe më vjen keq që Dimitër Bolin e kanë në këtë emision, i cili presupozohet të jetë një emision pa rregulla, pa ligje, pa standarde, jashkornizës, por për shkak të angazhimit të tij të çuditshëm në politik, aty ku priteshin të tjerë nga Dimitër Boli na del kandidat për Partinë Social Demokrate. Pra, si erdhi kjo angazhim? Si erdhi kjo ftesë? Πρωτίστως, μου υποσχεθήκατε πως θα προσφέρουμε στους τηλεθεατές αλλά και ανάμεσά μας ένα ευχάριστο απόγευμα. Pra, zoti Boli, me sa duket I lodhur nga fushata, kush e di se ku ka qenë, në çfarë fshati dhe çfarë komuniteti ka vizituar. Jo, kam mbaruar në fshat. Ka mbaruar në fshat të qyteti. Pra, tashmë ka zgjedhur që këto minutazh, besoj që do të jetë I këndshëm siç e pret ai, ta kaloj me ne dhe në formë relaksuese për të bërë gati për takimet e nesërme. Shumë mirë. Pra, siç po e shikoni, për shkak të formimit dhe të backgroundit të zotit Boli, siç e thash dhe më parë në emision, do të përdoren të dyja gjuhët, edhe gjuha shqipe, të cilën duket se zoti Boli për shkak të eksperiencës që ka në profesion në Shqipëri, por edhe të angazhimit të tij politik e ka përmirësuar ndjeshëm si ka qenë në fillim, sepse zoti Boli për shkak të origjinës së tij dhe për shkak të emigrimit të shumë të hershëm të familjes në Greqi, ka studiuar në Greqi dhe padyshim që është përdorues mjaft I mirë I gjuhës greke dhe këtë kemi parë edhe në media sociale që ai ka qenë shumë aktiv veçanërisht për problemet e minoritetit. Zoti Boli, mendoni se kjo është mënyra më e mirë për të shërbyer minoritetit duke kandiduar këtë radhë midis 176 kandidatëve, nëse nuk I kanë numëruar gabim. Pra, janë 11 kolona, me nga 16 kandidat për çdo parti ose koalicion, dhe nëse bëjmë shumëzimin, dhe nuk bëjmë gabime siç bënte zoti Basha, janë 176 kandidat në lojë. Mes tyre Dimitër Boli, I riu që guxon, siç thotë titulli I emisionit. Faleminderit. Κοιτάξτε να δείτε κύριε Μάνο, όπως σε κάθε εκλογική αναμέτρηση για το λαό γεννιούνται κάποια διλήμματα. Πότε θα έχουμε εκλογές, ποιοι θα είναι οι υποψήφοι, ποιους θα υποστηρίξουμε, τι θα κερδίσουμε από αυτούς που θα υποστηρίξουμε. Megjithatë, zoti Boli, pra zoti Boli sapo tha që kur vjen koha e zgjedhjeve, gjithmonë njerëzit janë në dilemë. Pra, kush do jenë kandidatët, kë duhet të mbështesim, pse duhet ta mbështesim. Madje sot kam qenë rastësisht në 2 takime elektorale, pra sepse për shkak të angazhimit tim mediatik kam qenë më I tërhequr se herët e tjera në angazhimet politike. Por kam qenë në 2 takime dhe një prej kandidatëve tha diçka. Për fat të keq, këtu në Shqipëri, në le të themi në vendin shumë afër djepit të demokracisë që ka qenë Greqia, sepse duam Greqia e lash ka qenë le të themi djepi I demokracisë, vendi I parë që aplikoi përfaqësimin e demosit të popullit. Për fat të keq, në këtë territor I cili shquhej për atë që quhej nga gjuha greke agora, pra që çdo qytet kishte atë vendin agora që quhej në gjuhën greke, ku njerëzit shkëmbenin në radhë të parë, shkëmbenin mendime. Ishte një mënyrë takimi
dhe për të kaluar pastaj në shkëmbim mallrash apo forma të tjera të shkëmbimit. Erdhën romakët të cilët e kthyen në forum, pra pothuajse e njëjta gjë por me një fjalë tjetër, dhe për fat të keq kjo trev kaloi në sundimin e perandorisë osmane prej 500 vjetësh dhe në treg erdhi fjala pazar. Dhe duket sikur dhe sot në Shqipëri, por edhe në përgjithësi në botë, pikërisht kjo forma më demokratike e të zgjedhjeve të përfaqësuese është kthyer në një pazar, më shumë mbi zotron shkëmbimi mjet më të interesa, shkëmbime konjunkturash dhe elementi i demokracisë ka humbur, si mendoni? Έχετε απόλυτο δίκιο κύριε Μάνο, δεν είναι απλά ένα παζάρι οι σημερινές εκλογές, είναι ένα αυταρχικό παζάρι. Pra, është një pazar autokratik. Jo autokratik, një pazar që sundon, një pazar që sundues. Bravo, fix. Po kush e ka fajin për këtë pazar? E ka trupa elektorale apo e kanë përfaqësuesit politika? Κοιτάξτε να δείτε. Μπορούμε να αναθέσουμε ευθύνες και στους πολιτικούς που μας εκπροσωπούν, μας εκπροσώπησαν, αλλά και στο λαό. Ως νέος που ασχολούμαι από τα μαθητικά μου χρόνια με τα κοινά. Pra, zoti Boli ka qenë vitet shkollore që merret, është i angazhuar në çështjet komunitare. Όταν ήμουν μαθητής στο δημοτικό σχολείο, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, ακόμα και στις πανεπιστημιακές σπουδές, ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος μέσω του φιλότιμου και της προσφοράς προσπαθούσα να συμμετέχω, να συμμεριστώ τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε στην τάξη και στο σχολείο. Παραδείγματα, είχαμε κάποιες οικογένειες οι οποίες ήταν άπορες οικονομικά και χρειαζόταν μια υποστήριξη. Είτε θα πηγαίναμε στο σπίτι, γινόμασταν μια ομάδα και λέγαμε κάποιοι θα συγκεντρώσουμε ρούχα για αυτές τις οικογένειες, κάποιοι θα συγκεντρώσουμε χρήματα για αυτές τις οικογένειες, κάποιοι θα συγκεντρώσουμε σχολικά είδη. Και είχαμε μια παραγωγικότητα στη συνεργασία, συνεχίζοντας μετά σε όλες τις βαθμίδες. Το 2014, αφού ολοκλήρωσα τις πανεπιστημιακές μου σπουδές, αποφάσισα να επιστρέψω στη γενέτειρά μου, στην οποία είμαι πολύ στενά συνδεδεμένος από την ημέρα που θυμάμαι τον εαυτό μου. Γεννήθηκα εδώ στους Αγίους 40 και το 1990, ακριβώς το 1996-97, όταν ξεκίνησε η αναστάτωση εδώ στην Αλβανία, ναι, αποφασίσαμε να μεταναστεύσουμε. Ήμουν 6 ετών. Pra zoti Boli ka lidhur në Shqipëri, në Ardhasov apo jo, në Sarandë. Në Sarandë, në qytetin e Sarandës dhe ku ka qenë 6 vjeç për shkak të zhvillimeve që ndodhen në Shqipëri në vitin 97, lëvizi gjithë familja shkoi në Greqi ku zoti Boli vazhdoi, mori formimin e tij dhe siç thot zoti Boli, ka qenë shumë aktiv në çështje komunitare që në klasat fillore, le themi, dhe më vonë deri sa mbaroi studimet universitare dhe për shkak të lidhjes së fortë shpirtërore që patjetër të edukuar nga familja e vet, vendos të kthehet në Shqipëri. Por gjithmonë kishim kontakte me Beari, vinim këtu për pushimet, për Pashk, vinim prapë me prindërit këtu, kalonim pushime sepse kishim me gjyshërit këtu. Po mirë, nuk mendoj se kemi pas një angazhim shumë të madh social, komunitar në Greqi, nuk mendoj se gjetët të njëjtën gjë në Shqipëri. Se këto gjëra në Shqipëri, me thënë të vërtetën, ende janë ato, ka dhe këtu patjetër ka organizata bamirësie, ka lëvizje shoqërore që e bëjnë, por nuk është siç ndodh në vendet e tjera që janë të më të organizuara. Κοιτάξτε να δείτε κύριε Μάνο, επειδή είμαι ένας άνθρωπος κοσμογυρισμένος, έχω επισκεφτεί περίπου, μπορώ να πω, 20 διαφορετικά κράτη στον κόσμο. Σε όποιο μέρος θα πας, θα βρεις αυτά τα οποία σου αρέσουν, αλλά θα βρεις και αυτά τα οποία εσύ δεν τα επιθυμείς. Ως Δημήτρης, προσπαθώ πάντοτε στη ζωή μου να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, όχι μισοάδιο. Για κάποιον άνθρωπο εδώ πέρα αυτό το μπουκάλι θεωρείται ότι παίρνει και αδειάζει.
Εγώ το βλέπω ότι αυτό το μπουκάλι εδώ πέρα παίρνει και γεμίζει. Έτσι και εγώ εδώ στην Αλβανία βλέπω και προσπαθώ να κουμπώσω τον εαυτό μου. Μισογεμάτο. Μισογεμάτο. Δηλαδή από το 2014 μέχρι το 2025 που έχουν περάσει περισσότερα από 10 χρόνια, μια δεκαετία, 11 χρόνια, εσύ συνεχίζεις να έχεις το ίδιο ενθουσιασμό για... Καταλαβαίνω απόλυτα τι μου λέτε και θα σας απαντήσω αυτό ξεκάθαρα. Έχουμε μια χώρα, μια Αλβανία, που το 1997 στην Ελλάδα που μεγάλωσα εγώ, αλλά και στα άλλα γειτονικά κράτη, θεωρώ και η Ιταλία, η Βουλγαρία, ήταν μια χώρα η οποία είχε μια φήμη ως ένα κράτος παράνομο. Θεωρώ ότι δεν είχαμε τότε, εσείς έχετε μεταναστεύσει ποτέ στο εξωτερικό ή το 97-98 βρισκόσασταν εδώ πέρα? Έφυγα από την Αλβανία. Αυτές τις ημερομηνίες που σας ρωτάω εγώ. 92 και γύρισα 95. Δηλαδή 4 χρόνια. Ποιος τολμούσε αυτές τις εποχές να έρθει με την οικογένειά του και να διασκεδάσει, να περάσει, να ξεκουραστεί στην Αλβανία? Θεωρώ ελάχιστη πέραν εμάς. Οι εξελίξεις το 97 ήταν μεγάλο χτύπημα για την... Θυμάμαι πολύ καλά, περνάγαμε τα σύνορα και μας βάζανε μια ταρίφα, κάθε μέρα θα πληρώνετε 1 ευρώ, 1 χιλιάρικο. Δηλαδή, με το που περνάγαμε στο δρόμο συναντούσαμε περιπολικά ένστολους αστυνομικούς, οι οποίοι σταματάγανε, κάνανε έναν έλεγχο παράλογο και ζητάγανε χρήματα. Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πράγμα το οποίο σήμερα δεν συμβαίνει. Πλέον στην Αλβανία μπορεί να την επισκεφθείς ανά πάσα στιγμή και να περάσεις όμορφα. Σε αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε και τις τεράστιες εισηγήσεις που κάνει η χώρα και μεταβάσεις. Είναι έτοιμοι, όπως μας λένε οι πολιτικοί μας εκπρόσωποι, να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ποιος έκανε σκέψεις το 1997, το 2000, ότι η χώρα αυτή θα ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια? Αυτά τα αποδεχόμαστε ή όχι? Patjetër. Τα αποδεχόμαστε. Me siguri që edhe ndjesit që na ndjekin, pra i pranojnë këto që zoti Boli po përpiqet të shpjegoj në lidhje me ndryshimet që ka pasur Shqipëria që nga viti i mbrapsht 1997 deri tani. Dhe pyetja që unë i bëra zotit Boli kishte të bënte me a e ruan të ikin optimizëm pas 11 vitesh që jeton dhe punon në Shqipëri, dhe unë do të vazhdoj të këmbëngul, sepse jam nga ta individ që besoj se problemi në Shqipëri është sistemik, është çështje e një sistemi të mbrapsht që kemi krijuar, i cili për fat të keq është i kapur dhe për fat të keq nuk krijon hapësirat e duhura për të gjithë individët. Prandaj unë pyet zotin Boli dhe do vazhdoj ta pyet zotin Boli. Dhe tashmë, sepse jemi e këtos plesiu, jemi jashtë kornizës. Δεν κουνιέται αυτό, κουνιέται. Άρα να μην έχω εμπιστοσύνη, Shiko, ajo nuk do lëvizim, ne do lëvizim nga korniza, pra nuk do rim brenda kornizës se duam që të kryojmë një hapësirë dhe jo më kot vazhdojmë të këmbëngulim te emisioni drejt për drejt apethia metadhosi live, sepse na pëlqen komunikimi i drejt për drejt edhe me shikuesit që të kemi feedback edhe nga shikuesit. Tani, unë siç po thosha, do të fus në bisedë familje. Αφού συνεχίσω ένα λεπτό. Όχι, πριν πάμε στα οικογενειακά, θέλω να συνεχίσω. Γιατί σου είπα τη μία όψη του νομίσματος. Ένα νόμισμα έχει την κορώνα και τα γράμματα. Zoti Boli foli vetëm për anën e mirë me sa duket. Bravo. Tani do vazhdoj tek ana e keqe që unë mbase i thash edhe një lloj kështu spunto, një lloj nxitje me ti që unë sapo thash një me problemin sistemik. Ακριβώς. Είπαμε τα ωραία της χώρας. Πρέπει όμως να πούμε και τα λάθος της χώρας. Δεν είναι κακό. Και να δούμε πώς ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε, πώς είμαστε σήμερα και να κάνουμε ένα νέο project για το μέλλον. Απαράδεκτο για την Αλβανία μετά από 30 vitesh δεν έχει λύσει το ιδιοκτησιακό ζήτημα. Nuk ka zgjidhur problemin e pronësisë.
συγκρίνοντας τη χώρα μας duke krahasuar vendin tonë με παρόμοια γειτονικά κράτη, me vendet të ngjashme Τη Βουλγαρία. si Bulgaria, τη Ρουμανία. Rumania. Δεν μιλάμε για την Ελλάδα, γιατί τέτοια ζητήματα η Ελλάδα τα έχει Nuk λύσει. po flasim për Greqinë sepse për shkak se është vendimtari i Μέσα. Balkanit i ka zgjidhur këto. Σε 2, το πολύ 3 έτη έχουν λύσει τα ιδιοκτησιακά. Οι άνθρωποι απέκτησαν τίτλους ιδιοκτησίας, κάνανε αγοροπολισίες νόμιμες, χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Pra vendet e tjera thotë zoti Boli kanë zgjidhur këto probleme, pra një nga çështjet që me sa duket zoti Boli duke guxuar për të kandiduar për kuvendin e ri të Shqipërisë është çështja e pronave, të pronësisë që ende nuk po zgjidhet në Shqipëri. Ακριβώς. Το οποίο, εάν τα πράγματα πάνε καλά και ο λαός με εμπιστευτεί, Pra nëse gjërat shkojnë mirë dhe αποφεύγοντας τις υπερβολές, votuesit e besojnë dhe japin votën, duke u larguar nga ato hiperbola, nga egzagerimet, τα πρώτα 120 μερόνυχτα më duket se dhe zoti Boli është bërë si qeveri të ka vendosur afate 120 ditë. Këta të tjerë thrasin. μερόνυχτα, 24 ώρες το 24ωρο, Pra αυτό zoti που λέω Boli το εννοώ. Zoti Boli flet për 120 ditë, të tjerë flasin për 100 ditë, po zoti Boli ka një karakteristikë thotë 120 ditë thotë di dhe net. Po. Shumë mirë. Υπόσχομαι, είναι η μόνη υπόσχεση που θα κάνω, Premton και θα σταθώ έξω από το Υπουργείο, dhe do ri mos po thoni do bësh edhe grevë para δεν αποκλείεται. A ka mundësi Δεν të bëjë grevë. αποκλείεται, Ka ndodhur, ka bërë zoti Arnori grevë. ναι, Po. δεν αποκλείεται να επιληθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το ιδιοκτησιακό Pra që të ζήτημα. zgjidhet, pra mund të shkoj deri në masa ekstreme, deri në grevë thotë, për të zgjidhur problemi i pronësisë. Αν μιλάγαμε πριν 30 χρόνια, δεν είχαμε δορυφορικά μέσα, δεν είχαμε τεχνογνωσία, Pra, δεν είχαμε, para 3 ditësh Την pra nuk kishim υποστήριξη të της zhvillime τεχνολογίας. teknologjike që kemi sot. έπρεπε ο τοπογράφος να πάει να κάνει μετρήσεις κλπ. Pra- Πλέον αυτά γίνονται μπροστά από μια οθόνη. Para 3 ditësh, pra çdo gjë bëj me metër, shkonte topografi, maste, me fill, ndërsa tani thotë zhvilluar kaq shumë teknologjia që gjithçka mund të bëhet nëpërmjet kompjuterit. Από εκεί και πέρα. Pra, Shumë po mendoj se nuk është çështje e kompjuterit, është çështje mungesë dëshire apo jo. Ose më keq akoma, janë disa agjenta të cilat edhe janë shfaqur, ëh. Σέβομαι την απάντησή σας, εγώ θα συνεχίσω στο επόμενο. Pra zoti Boli do të vazhdoj jo për idiotësinë. Pra, Όχι, είπαμε αυτό, είπαμε, θα το ξεκινήσουμε. pra kjo ishte sa përket problemit të pronave, zgjedhjes së pronësisë mbi pronën, po? Ζούμε σε μια τουριστική πόλη. Kalon te tema e turizmit, zoti Boli, po kalon te tema e turizmit. Sepse jetojmë thot në një qytet e një zonë turistike. Η οποία δέχεται χιλιάδες τουρίστες όλες τις εποχές του χρόνου. Merr 100.000 turistë vizita, pra nga mijëra turistë në të gjitha tashmë se ato stinët e vitit. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε ευγνώμων Dhe këtu do të jemi minjos pra στους pikërisht, πολιτικούς της χώρας, të jemi minjos στο σύμπλεγμα, στον Πρωθυπουργό, ndaj politikanëve të vendit, qeverisë, οι οποίοι κατάφεραν të cilët να arritën ανοίξουν τις πόρτες σε τόσους πολλούς τουρίστες. që hapën dyert për kaq shumë turistë. Do me thënë, prit se do bëjmë një çik Όχι, όχι, një δεν dialog. θα- ναι. Do bëjmë dialog. Διάλογο. Pra ju mendoni që rritja e numrit të turistëve ka të bëj me politikat e mira qeveritare apo mendoni dhe ju siç unë ndaj një mendim me disa kolegë të tjerë që ka qenë edhe për shkak të Covidit dhe për zhvillimeve të tjera, se kanë të bëjnë me transportin, me ofertat më të lira ekonomike për lëvizjen e qytetarëve nga një vend në një vend tjetër, nga një kontinent në një kontinent tjetër, që ka ndryshuar trendi i të pushuarit të njerëzve dhe tashmë përfshirjen e shumë shtresave të popullsisë që zgjedhin për të udhëtuar jashtë për shkak të këtyre ofertave të ulta, qoftë fluturimeve, qoftë të ofertave nga njësitë akomoduese siç janë hotelet. Ακούστε με κύριε Μάνο. Δεν συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Nuk jam dakord totalisht me mua, Εν μέρη, αλλά pjesërisht, μπράβο.
Εγώ θεωρώ ότι οι εισρωές τουριστών στη χώρα οφείλονται στην τρομερή, φοβερή διαφήμιση που έγινε. Pra mendon se diçka ose Στα τουριστικά αξιοθέατα που έχει η χώρα, për shkak të promocionit të jashtëzakonshëm që është bërë atraksioneve turistike të vendit, τα οποία ο Θεός μας τα χάρισε, të cilat na i fal Zoti, αλλά δεν ξέρω την ημερομηνία πόσο εμείς αυτά θα τα έχουμε ακόμα. por Zoti Boli dyshon nëse në mënyrë se si po i manipulojmë, si i përdorim këto atraksione, sa do t'i kemi akoma, sepse mbase për shkak të zhvillimeve të pakontrolluara mund të t'i dëmtojmë ato. Ακριβώς. Okej. Mbyllë këtë çështje që të shkojmë në një minutazh të shkurtër për reklama, për të parë se si ndihesh pas pjesës së parë të emisionit. Këtu jemi, mund ta zgjasim sa kohë të dëshirosh, si të ndihesh. Sepse nuk kam filluar akoma me pyetjet. Είμαι στη διάθεσή σου. Dakor, sepse do t'i kthem pra pyetjes, pse PSD? Θα απαντήσω. Ç'mendim ke për qeverinë dhe partinë që sundon vendin? Ç'mendim ke për opozitën e madhe? Ç'ke për opozitat e vogla? Θα έχετε απαντήσεις τεκμηριωμένες σε όλα σας τα ερωτήματα. Besoj do i ndani bindjet tuaja. Μπορούμε να ξημερώσουμε εδώ απόψε. Dakor. Por, megjithatë, do i qëndroj sa që thash që siç kam bërë dhe do të vazhdoj të bëj me gjithë ftuarit, që dua që të ftuarit të ndihen lishëm dhe të dalë ana njerëzore. Ακριβώς. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό μου. Këtu jemi që t'i shërbejmë qytetarëve dhe me këto mendime që shkëmbejmë të bëjmë pjesë opinion bërjes në qytet, me gjas të ndihmojmë që ky emision, por dhe forma të tjera të forumit qytetar të diskutojnë sa më shumë tema në favor të zhvillimit të kësaj zone ku ne jetojmë. Pra, regjia ju lutem, shkojmë në minutazhin e reklamave dhe i kthehemi përsëri në pjesën e dytë të emisionit. Imagjinoni një botë ku secili prej jush ka përkujdesjen mjekësore më të mirë. Jemi me ju që në hapat e parë. Ju qëndrojmë pranë me profesionalizëm dhe përkushtim. Aplikojmë idet dhe teknologjitë më të avancuara për t'ju ofruar një trajtim të saktë dhe të personalizuar, sepse secili prej jush është unik. Ky është premtimi ynë. Të kujdesemi për këtë brez dhe ata që do të vinë. Intermedica. Life needs care.
Jemi live në njofton nga regjia, të dashur miq që po na ndiqni në salën e vozë në televizion, jemi live në emisionin e dytë jashtë kornizës, out of the box, ektos plesiu. Jemi detyruar Në këtë hapësirë që jetojmë, ku ka një bashkëtesë shumë interesante, edhe për të kremtuar midis shumë komuniteteve, me së cilëve një komunitet shumë i rëndësishëm është komuniteti etnik grek, pra minoriteti grek, i cili pretendon me të drejtë që të ketë përfaqësimin e vet në parlament. një komunitet i cili në fillimet e demokracisë në Shqipëri pati Në parlamentin e Shqipërisë 5 përfaqësues dhe tashmë në zgjedhjet e kaluara pati vetëm mos gabofsha vetëm 2 përfaqësues. një nga partia e bashkëmbëdhetave të njeriut, Riut dhe një nga partia Mega në koalicion me PS. ndërsa sot duket që përfaqësues nga komuniteti grek në Shqipëri Janë më shumë se gishtat e një dore apo të 2 duarve. dhe mendoj se do të ishte një pyetje interesante që me zotin Boli, siç jemi përpjekur, nuk ja kemi arritur, por Jemi përpjekur që dhe me përfaqësues të komunitetit grek në Shqipëri të pyesim çfarë mendimi kanë për njëri tjetrin. Pra, nëse ju do ta krahasonit veten me përfaqësues të tjerë që vinë ose nga listat e PS-s, ose nga listat e koalicionit të madh të opozitës madhe, ose nga partitë e vogla të opozitës, si e shikoni veten në raport me ta? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς δεν γνωρίζω όλους τους υποψήφιους βουλευτές. do të them Διατέλεσαν στη συνέχεια. Γνωρίζω όσους διατέλεσαν. Πέραν της δικής μου υποψηφιότητας, υποστηρίζω όλους τους νέους, οι οποίοι παίρνουν την πρωτοβουλία να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους, την κοινότητά τους, τον νομό που ζουν στο αλβανικό κοινό. Edhe pse unë pyeti nga bëra zoti Boli në minoritetin grek, zoti Boli po thekson tani një qasje të tij dhe me sa duket si thua pondon tek mosha, tek nevoja që ka shoqëria shqiptare për të patur sa më shumë të rinj në politikën aktive. Dhe kjo është një nga arsyet me sa duket, pra arsye e parë që zoti Boli ka zgjedhur për të kandiduar është sepse beson se duhet sa më shumë të rinj, apo mendoni se pikërisht kjo, le themi, thirrja patriotike e minoritarit të bëri të futesh në lojë? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό δεν σημαίνει μόνο με εσάς, κύριε Μάνο, αλλά το έχω παρατηρήσει και με άλλους δημοσιογράφους της γενιάς σας. Shumica e gazetarëve thotë si dhe unë, πως η θελημένα, η άθελά σας me dëshirë ose pa dëshirë, me dashje ose pa dashje, επιμένετε να τονίζετε, këmbëmbulën që çfarë të bëj? να τονίζετε, Το να θεξόν. δίνετε μπράβο, μέσα σε εισαγωγικά Në thonjza e them kjo, την επιμονή σας απέναντι στη μειονότητα. pra këmbëmbulën tek minoriteti, po. Η ελληνική μειονότητα της Αλβανίας είναι ένα κομμάτι της Αλβανίας. Pra minoriteti grek në Shqipëri thotë është një pjesë e pandar e shoqërisë shqiptare. Δεν μπορούμε, Po mirë, δεν μπορεί να εννοείται αλβανική χώρα χωρίς την ελληνική pra nuk μειονότητα. mund të nuk kuptohet thotë një shtet shqiptar pa pjesëmarrjen e komunitetit grek në të. Είναι ένας λαός αυτόχθονος εδώ, Është një popull autokton në këtë hapësirë, ο οποίος i cili ανέκαθεν έχει σταθεί αρρωγός υποστηρικτής του αλβανικού κράτους. i cili ka qenë historikisht ka qenë një mbështetës i fortë i ekzistencës së shtetit Σε shqiptar όλα τα συστήματα. në të gjitha sistemet. Τώρα εγώ μπορώ να σας κάνω και μια ερώτηση. Mund të bëjë një pyetje thotë. Pranoj sepse jashtë kornizës jemi mund të bëjë të pyetje. Μιας και ξέρετε καλύτερα την ιστορία αυτή της χώρας, Ne që e njihni besoj më mirë thotë historinë e këtij vendi, të Shqipërisë, σε ποια περίοδο το ελληνικό κομμάτι της Αλβανίας άκμασε. Εσείς το ζήσατε në cilin periudhë të historisë së και πριν Shqipërisë, 3,5 δεκαετίες, το ζείτε και τώρα. pra komuniteti grek në Shqipëri, domethënë
u bë pjesë ose nuk Όχι. Nuk lulezoj, nuk lulezoj. Ishte zhvillim, bravo. Pra në gjitha kohët ju thoni minoriteti grek në Shqipëri ka lulëzuar. Κοιτάξτε να δείτε κύριε Μάνο, γιατί μου φαίνεται ότι μπερδευτήκατε λίγο. Po. Θα το πάμε ως εξής. Do ta themi ndryshe, po. Είτε εγώ, ως Δημήτρης, που έχω ελληνική καταγωγή, είτε οι άλλοι υποψήφοι, από την Κονίσπολη, από το Δέλβινο. Pra të gjithë kandidatët, si unë Dimitri që jam me origjinë greke, por edhe të tjerët që i përkasin komunitetet të tjera nga gjitha pjesët e Shqipërisë, Vlora, Elbasani apo kudo, Θα πρέπει να τους επιτρέψει το σύστημα duhet që sistemi t'i lejoj και να τους υποστηρίξει ο të λαός, mbështesi populli να τους εκπροσωπήσουν. që të përfaqësojnë. Διότι όπως σε ένα σπίτι που έχει έναν κήπο έξω, Sepse ashtu si çdo shtëpi që ka një kopësht jashtë, δίνουμε προτεραιότητα, έμφαση japim στα νέα λουλούδια, përparësi te lulet e reja, τα οποία μας προσφέρουν την ομορφιά τους, që na japin bukurinë, το άρωμά τους, aromën, τη διακόσμησή τους. atë zbukurimin. Αυτοί θα συμβάλλουν στο νοικοκύρεμα αυτής της χώρας. Pra, ne sa shikojmë, Zoti Boli futet tek ajo kategori politikanësh, por edhe pjesëtarësh të komunitetit, të cilët besojnë se politika shqiptare ka nevojë të rinovohet. Ανανεώσει. Διότι 3,5 δεκαετίες ανακυκλώνουμε τα ίδια Sepse πρόσωπα. 35 vjet, 3 dekade gjysmë, ne riciklojmë të njëjtët persona. Και ως κεντρός πολιτικά, Po mirë, atëherë se do të edhe që πάμε λίγο ta ushqejmë bisedën. Do ta ushqejmë bisedën dhe thash, do bëjmë çik pyetje se edhe ta thënë qeveria, atëherë çfarë mundi keni për Zoti Rama? Zoti Rama ka në politikë po afrohet 30 vjet. Domethënë ka në politikë që në vitin 1000 nuk po e quajmë sepse angazhimi i tij ka qenë më përpara, por aktiv, duhet thua nga ministër, kryetar bashkie, kryetar partie, deputet e kryeministër, që në vitin 1998. Çfarë mendimi keni për kryeministrin e Shqipërisë? ως νέος άνθρωπος που επαναπατρίστηκε και δραστηριοποιείται εδώ στην Αλβανία, δικαίως τον κύριο Ράμα, τον εξοχότατο πρωθυπουργό, τον έχουν αναγνωρίσει ως παγκόσμιο leader. Pra, do me thënë, sipas Zotit Boli, me të drejtë Zoti Rama është cilësuar si politikan lider botror. Αυτό Pra, ju besoni se Zoti Rama është lider global. έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως. Δεν είναι αν το αποδεχτώ εγώ ή εσύ αυτό. Έχει αναγνωριστεί και από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Μέσα, η δεκαετία δεν ξέρουν ποιο είναι lider global. Αυτό αποδεικνύεται από τις επισκέψεις που γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα στο Προεδρικό Μέγαρο, στα Τύρανα. Pra, fillova të shikoj që ka një lloj adhurimi për politikanin Edi Rama nga ana juaj. Κοιτάξτε να δείτε κύριε. Ke pasur kontakt fizik me Zotin Rama? Όχι, όχι. Nuk e takuar më me Zotin Rama? Όχι, όχι. Nuk e ke patur këtë mundësi. Όχι, γιατί δεν με πιστεύεις. Jo, u besoj, s'kam asnjë arsye, po Κοιτάξτε να δείτε κύριε Μάνο. po mirë, në qenë se jo kam një pyetje që kjo është tamam tani, pyetje që do përgjigje. Μα δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω όμως. Στο τέλος δίνουμε λάθος συμπεράσματα. Κάποιοι τηλεθεατές και άκουσα. Do kesh ko. Ja, për këtë po pjesë. Si ka mundësi që Zoti Boli, edhe për këto pjesë si patët kontaktet që ju sot jeni në listën e PSD-s, si ka mundësi që Zoti Boli, të cilin nga afër e kam ndjekur sepse ju keni atë aktivitetin tuaj keni në këtë zonë, nuk gjeti gjuhën me një nga partitë e minoritetit siç është QAV, pra PBD-1-shi dhe Mega në atë parë, së dy pse me siguri që do ndjeshem më mirë dhe më i familiarizuar me ato parti, jam i sigurt për shkak të origjinës tuaj, si nuk gjeti gjuhën, mënyrën për të kandiduar te lista e Partisë Socialiste, meqenëse ju keni këtë vlerësim edhe për qeverisin dhe për Zotin Rama, dhe zgjodh ose ju zgjodhi PSD-ja për të kandiduar. Θα σας απαντήσω. Όχι μόνο η παράταξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος που την ηγείται ο κύριος Ράμας, αλλά και το Δημοκρατικό. Και όχι μόνο στην Αλβανία,
αλλά και στα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη, όλες οι μεγάλες παρατάξεις έχουν παραμορφωθεί. Η πολυετής εξουσία τους κάνει αυτάρχες. Εδώ ζω Ράμα απλά. Εδώ ζω Ράμα σε πας... Αφήσατε να ολοκληρώσω για τον κύριο Ράμα. Ta them shqip gjermanisht. Pa zoti Boli thot tashmë që kohëzgjatja në pushtet edhe e zotit Rama si dhe të tjerëve ka bërë që këta lider që ose udhëheqëse që ne kemi pasur t'i kthejnë në autarkik. Pra τους κάνουν autokrat. να λειτουργούν με λανθασμένες μεθόδους Dhe funksionojnë me metoda të gabuara εις βάρος në dëm του λαού. të popullit. Για να κλείσουμε λίγο αυτό το κομμάτι, γιατί δεν με αφήσατε να σας πω. Jo do vazhdojmë, po. Όπως σας είπα, δικαίως τον έχουν αναγνωρίσει leader. Pra, këtë të fjalë është ky që do ta mbajmë nga ky emision. Zoti Boli beson se me të drejtë Ακριβώς. Δίκαιος. Zoti Rama njihet si lider global. Αυτό αποδεικνύεται από την εναέρια είσοδο της χώρας στο αεροδρόμιο Τωρίνας. Όταν έρχεται ένας επισκέπτης στη χώρα μας, εντυπωσιάζεται. Nga Zoti Rama apo nga Shqipëria e Zotit Rama? Σας είπα, από την πρώτη είσοδο της χώρας. Pra që kur vin një udhëheqës i huaj thot në Shqipëri, në aeroportin e Rinasit, entuziazmohet nga ai që shikon. Δεν πάβει όμως Por megjithatë nuk jam vazhdo. Εχθρός του καλού να είναι το καλύτερο. Por thot armiku i të mirës është më i miri. Μπράβο. Edhe më i miri është Zoti Doshi. Që Zoti juve. Θα σας απαντήσω. Αφού βάλουμε τελεία για τον κύριο Ράμα, πάμε στον κύριο Ντόση, θα τους πάρουμε με τη σειρά. Po Zoti Rama, sipas kundërshtarit të tij, është i ikur në 11 maj. Dhe të kalojmë Δεν σαν αντικατάστατος, θα έρθει άλλος. Pra, do vi tjetër. Ακριβώς. Pra ju Zoti Rama, Δεν γεννήθηκε. do pyetja është prit një sekond. Ne. Se është shumë e rëndësishme. Unë dua Zotin Boli në parlament, por njëkohësisht dua të di çfarë mendon Zoti Boli me këtë do bashkëpunoj Zoti Boli. Pra, në datën 12 Zoti Boli mendon se do të bashkëpunoj se jo është këtu çështja se Zoti Rama para 2 muajsh pretendon të mirte 90 deputet. Pas një muaji u bën 85 dhe par dje ose dje ul tek 71-shi. Ka ditë akoma deri në fund të fushatës, kush e di se çfarë ndodh, ca presin nga Spaku, ca presin nga Amerika, ca presin nga populli, ca presin nga diaspora. Mundet që Zoti Rama të bjerë tek 69, 65 deputet, 68 deputet. Edhe Zoti Boli është një nga fituesit me Partinë Socialdemokrate. Edhe pse unë nuk e shikoj. Edhe këtë do ta bëj pyetje. Do ta bëj pyetje. Se do studojmë pak derisën tuaj. Se mua Zoti Boli nuk më del deputet, ti do më bindesh mua që edhe unë do të votoj, por edhe pse do të votojnë ata që ti ke kontaktuar dhe unë të kam ndjekur, je shumë aktiv, ti ke prekur njerëzit, ti ke prekur komunitetet nga Vlora deri në Korispol. E kam parë. Kuptoj, ti ke mështuar më shumë atyre zonave që ke pritshmëri më të lartë dhe shumë mirë ke bërë, sepse duhet të jesh edhe që ke ekonomik në kokë apo jo. Sepse unë më shikoj një tjetër ditë, dhe për këtë do flasim, që ndryshe nga kandidatët e tjerë, unë shikoj një Dimitar Boli i cili, edhe për shkak të partisë që kandidon, nuk ka atë timin, ekipin që ta mbështesi forcisht, po shofte disa kandidat të fuqishëm në thosat të Partisë Socialiste ose të partive të tjera. Pra, që ta bëjmë pyetjen. Në 12 maj ju shikoni përsëri Zotin Rama që të ketë shumicën për qeverinë. Shkurt, mos ta zgjasim shumë. Κοίταξε, να το πάμε βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα. Po shkurt vima-vima. Για να πάμε σε μια συνεργασία πρέπει να συνομιλήσουμε πρώτα. Για να συνεργαστώ εγώ με σένα ή η παράταξη η οποία κατεβάζει εμένα υποψήφιο στο νομό της Αυλώνας θα πρέπει πρώτα να συνομιλήσει με την παράταξη του σοσιαλιστικού που είχε κάνει συμμαχία στο παρελθόν. Εάν στη συνομιλία τα βρουν, σέβεται ο ένας τον άλλον, τότε δεν αποκλείεται. Μπενέτην εμπέρει τελέφ, Zoti Doshi në Shkodër. Κοιτάξτε, εγώ θα απαντήσω ως Δημήτρης. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν μπορώ να πάρω τη θέση του Πρόεδρου. Εγώ θα απαντήσω ως Δημήτρης.
είτε αφορά μια συνεργασία κομματική, είτε αφορά μια συνεργασία προσωπική, ξεκινάμε τη συνομιλία μεταξύ μας. Σεβόμαστε το ένα στον άλλον. Pra, zoti Bori do të thotë që të kuptojnë edhe ndjekësit tanë të cilët nuk janë njohës të gjuhës greke, thotë që se unë e pyeta se çfarë mendon për ditën e nesme të zgjedhjeve, nëse kë shikon fitues, edhe pse zoti Bori ju shman pak sa pyetën, shpresoj që deri në fund ta dim sipas zotit Bori kush janë gjasat, cili do të jetë ai që do të marrë në dorë frenat e bisedimeve për të bërë qeverinë e re. Zoti Rama do të vazhdojë apo do të ketë një parti ose koalicion tjetër? Zoti Bori thot si kandidat nga Partia Social-Demokrate, e cila në të shkruarën ka një historik bashkëpunimi me zotin Rama, edhe pse unë referova edhe disa përplasjeve që zoti Doshi, si kryetari i Partisë Social-Demokrate, ka pasur me zotin Benet Beci, kryetarin aktual të Bashkisë së Shkodrës, dhe me sa duket jo në kot ndodh kjo përplasje në Shkodër, sepse zoti Doshi, edhe sipas disa sondazheve, edhe pse nuk i besoj shumë sondazheve, sepse të flasim në muajin prill, në fund të prillit, të flasim për sondazhe që janë bërë në janar apo shkurt, është që jo normale, është sepse unë mendoj që edhe partitë, por madje edhe vetë zoti Bori, jam i sigurt që mund të ketë krijuar një grup njerëzish të cilët testojnë komunitetin dhe paka shumë e di se ku ndodhen. Të diskutosh tani një kanal kombëtar për një sondazh të kryer në janar ose më shkurt është që ose e përdoresh ose nuk e di se si mund ta çajmë ti vendosim. Pra zoti Bori thotë që në varësi të rezultatit zgjedhor do të bëjmë bisedime me Partinë Socialiste nëse është fituese apo dikë tjetër dhe Partia Social-Demokrate do të vendosi për bashkëpunimin e ardhshëm. Po mirë, që të flasim pak edhe për marrëdhënien tuaj me PSD-n. Ç'ne PSD zgjedh Dimitër Bolin. Si ka qenë zgjedhja? Çfarë kontakti keni pasur, me kë keni pasur kontaktin? Οι επαφές μου ήταν άμεσες με τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Ντόση, ο οποίος με εντυπωσίασε. Pra është i befasuar nga mënyra se si zoti Doshi kërkoi të kontaktoj dhe të kryoj atë marrëdhënie politike me zotin Boli, ο οποίος συγκριτικά με τους άλλους që ndryshe krahasuar me udhëheqësit e politik të zotit Boli, ήταν κάθετος στην απόφαση, ishte ide për drejtë i prerë në vendimin και ότι οι υποψήφοι që kandidatët επιθυμούν να εκπροσωπήσουν ένα νομό πρέπει να είναι κάτοικοι αυτού του ή του νομού. Pra, një gjë që bëri për zotin Boli është që zoti Doshi, ndryshe nga udhëheqësit e tjerë të partive së koalicioneve të tjera, këmbëngulte ishte i prerë në faktin që përfaqësuesit në listë do të jenë vetëm banor të zonës ku kandidojnë. Και σε αυτό ας υποστηρίξουμε ξανά τον εξοχότατο Πρωθυπουργό κύριο Ράμα ότι το ότι κατεβάζει υποψήφιους στο νομό της Αυλώνας από άλλους νομούς της χώρας προνόμησε από το προηγούμενο σύστημα, θεωρώ. Δεν κάνω λάθος. Zoti Rama thotë ka sjellë kandidat që nuk jetojnë, nuk janë në origjinë nga kjo zonë, që është një situash një vazhdim i atyre politika që janë bërë më parë në zgjedhjen e kandidatëve. Το ίδιο ισχύει για τον κύριο Berisha. Mendon që e njëjta gjë është e vërtetë edhe për zotin Berisha. Αυτό ήταν το πρώτο, η πρώτη εντύπωση που μου έκανε ο κύριος Δόση. Στη συνέχεια αναγνώρισα πως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν εξαρτάται από την πολιτική. Në anë tjetër, kuptoj që zoti Doshi, për shkak të angazhimeve të tij në biznes, është një individ që nuk varet nga politika. Και θεωρώ πως στην πολιτική μπορούν να προσφέρουν περισσότερα όσοι δεν εξαρτώνται από αυτήν. Dhe mendon, zoti Boli mendon që më shumë në politik mund të ofrojnë ata që nuk le themi presin që të përfitojnë nga politika. Ακριβώς. Ξεκινήσαμε τη συνεργασία, δίνουμε τη μάχη και στις 12 του Μαΐου τα αποτελέσματα θα είναι εντυπωσιακά. Po, prit një sekond, sepse siç pash në listë, Partia Social-Demokrate, e cila
është numri 11. i 11. Jeni në fundi fare. Fund, dεξιά, άκρο δεξιά. Po, jeni në të djathtë në fund fare. Bukur. Ka 4 persona në listë, të cilët janë në listën e mbyllur, sipas ligjit, ndryshime në ligjin në kodin zgjedhor, dhe pastaj kemi Dimitër Bolin dhe 11. dhe 11 të tjerë, pastaj janë mos gabosh janë 16, 4 tek lista e mbyllur dhe 12 janë tek lista e hapur. Ju jeni tek lista e hapur. Bravo. Kështu që sado vota që të marri Dimitër Boli, edhe nëse kaloi 5.000 apo 6.000, votat do të shkojnë në favor të atij që është në listë i parë apo pastaj i dytë. Δεν είναι έτσι ακριβώς, δεν είναι όπως τα λέτε κύριε Μάνο, θα όπως είναι. Οι υποψήφοι είναι όσοι είναι στη 12η, οι οποίοι αμέσως μετά τις εκλογές, όποιος έχει, αφού συμπληρώσουμε το όριο... Kjo është marrëveshje e burrash me dysysh, nuk është sipas ligjit, sepse sipas ligjit, nëse είναι μια συμφωνία. I pari në listën e mbyllur kush është? Είναι 4 πρόσωπα. Ju nuk keni njofje me... Njifemi, por... Γνωριζόμαστε, έχουμε επαφές όταν κάνουμε τις συνδιασκέψεις στο γραφείο. Jo, unë pata kontakt me disa prej kandidate, veçanërisht ata që vinë nga kjo trevë, nga kjo zonë, zona e Sarandë e Linës, Konispol, Himar, për të dhënë mundësin, siç kërkojmë, mundohemi që në portalin ton, në emisionet tona, qoftë në këtë emision, qoftë dhe në emisionin Crossfire që ne bëjmë ditën e diel me kolegun Ibrahim Barami, të japim hapësi të gjitha partive, gjitha koalicioneve. Dhe mes të tjerave unë kam bërë kontakt edhe me partinë e Zotit Doshi. Vrem që ka një organizim, ka njerëz të cilët le themi e drejtojnë këtë ekip. Έχουμε τον πολιτικό υπεύθυνο, ο οποίος είναι εδώ πέρα. Një le themi koordinator, σε καθημερινή βάση, një koordinator politik, ενημερώνεται po, για όλο το προεκλογικό μας σύστημα, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, τα εμπόδια, όπως και την ενθάρρυνση που παίρνουμε. Pra, thot, është një ekip ku përfshin jo vetëm kandidatët, por dhe njerëz të tjerë, të cilët punojnë në bazë ditore për rezultatin zgjedhor, ka një përgjegjës ose një koordinator për qarkun i cili koordinon mbi bazë ditore e frymën e fushatës problemet që lindin, dhe një që në ka këtë organizim dhe mua më vjen një që një parti, Zoti Boli thotë e madhe, unë do thosha e vogël. Όχι, και εγώ θα έλεγα μικρό κόμμα είναι το parti ka këtë organizim της Αυλώνας. Dhe atë më një drejta të pyes, dakor, në numra mund të jetë e vështirë. Edhe pse duhet. Διαφωνώ μαζί σας. Më fal. Jo, do të them këtë gjë. Edhe pse në numra mund të jetë e vështirë ende akoma që të kemi një panoramë. Pse e vështirë edhe për partitë e tjera. Mi do të isha ta kishin në mënyrë të përditshme ku janë me rezultatin. Unë jam si individ, jam ajo i thonë anglisht result oriented, jam e orientuar nga rezultati. Dakor? Po mirë, po fryma. Pra Dimitër Boli, çfarë fryme ndjen në të paktën në zonën që i njeh mirë, në Finik, në Sarandë, Konispol, Himar, në këtë zonë paktën. E lëm Lorën, që nuk e edhe aq kontakte sa mund të kesh me këtë zonë. Si e shikon frymën? Κοιτάξτε να δείτε. Më fal, po pyes për frymën në përgjithësi, po edhe frymën për Partinë Socialdemokrate. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Δημήτρης κατεβαίνω για πρώτη φορά υποψήφιος και ξεκίνησα να προσεγγίζω το λαό. Όπως καταλαβαίνετε, η δική μας παράταξη δεν έχει από πίσω έναν μηχανισμό, δεν έχει πίσω γραμματείς, υπαλλήλους και ξεκινάμε κάθε υποψήφιος να αναζητεί τους δικούς του υποστηριχτές. Απέφυγα τα σόου και τις φιγούρες και επέλεξα να κάνω μια προεκλογική εκστρατεία καθαρή. Pra, Zoti Boli thotë që si parti e vogël ne nuk e kemi atë sistemin ose organizimin partijak që të na japi atë luksin për të funksionuar si një parti e madhe me një sistem patronazhimi, rrjetëzimi, por Zoti Boli, duke ditur konshient për këtë gjë,
ka zgjedhur atë mënyrën tjetër, vendosjen e kontaktit me zgjedhësit. Όχι πως μου ήταν δύσκολο να ξεκινώ κι εγώ σε καθημερινή βάση τη Δευτέρα να καλώ για ένα τσάι, για ένα καφέ τους στρατιωτικούς αξιωματούχους, την Τρίτη να καλώ τους δημοσιογράφους, την Τετάρτη να καλώ τις κυρίες της πόλεως ή των χωριών σε μια καφετέρια. Επέλεξα να πάω σπίτι-σπίτι, χωριό το χωριό, από αύριο ξεκινάω και πολυκατοικία, διαμέρισμα, ούτως ώστε να ακούσω ο ίδιος τα προβλήματα του λαού και μετά να τους πείσω. Το πιο εύκολο ή το πιο συνηθισμένο είναι όπως οι περισσότεροι υποψήφοι παίρνουν δίπλα τους έναν δημοσιογράφο, τους γράφει ένα project, ένα πλάνο, 2 γραμμές για τον τουρισμό, 2 γραμμές για το ρεύμα, 2 γραμμές για το φως, 2 γραμμές για την ένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια, 2 γραμμές για την επέκταση της Αλβανίας. Εγώ δεν έκανα αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να τάξω σε έναν πολίτη λαγούς με πετραχίλια, μη έχοντας κάτι στο χέρι ακόμα. Kuptova. Pra, zoti Bori thotë që unë nuk zgjodha atë mënyrë që kanë zgjedhur kandidatët kratë vetë për të gjë, se veçanërisht me partimin që është në pushtet, Partia Socialiste, i bën të lef njerëzit. Një ditë njëri kandidat mbledh dhe shoqatën e ushtarakëve. Të nesër mbledh kandidati tjetër. Të pas nesër mbledh tjetri, i bën të lef. Edhe duhet të bëjnë ekonominë e kohë, se mund të mbirin të tërbashkë, kupton? Po unë shikoj që në Partinë Socialiste ka një lloj gare, një lloj konkurrence që nuk e shikoj tek partitë e tjera. Në partitë e tjera ka një lloj mirëkuptimi dhe një lloj përpjekje të përbashkët, më duket mua. Edhe tek ju te PSD-ja shikoj një lloj, apo nuk ekziston ky mirëkuptimi εντός στους υποψήφιους, μέσα στους υποψήφιους. Po, brenda se për shembull tek koalicioni i zotit Berisha vren një lloj koordinimi edhe bashkëpunimi më të mirë duke i mëshuar të përbashkëtës, qëllimit të përbashkët, se sa qëllimit individual. Ndërsa te Partia Socialiste ka një lloj δεν μπορείτε να δώσετε μια απάντηση. Θέλετε να σας δώσω εγώ απάντηση σε αυτό, για ποιο λόγο το κάνω. Jo, patjetër që do më sepse δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Δεν έχουν μάθει, έχουν εγκαλογηθεί να ξεκινάνε να δουλεύουν με μηχανισμό. Εμείς ξεκινάμε. Θες να είσαι υποψήφιος να εκπροσωπείς την κοινότητά σου, τρέξε. Βρες τον κοσμάκι κάτω. Pra zonë do të thotë që s'mund ta bëjnë partitë e tjera, kandidatë partive të tjera, sepse ne kemi qasje tjetër, partia PSD ka qasje tjetër, zgjidhesh për të përfaqësuar një komunitet, atëherë vrapo. Zoti Bori tha që unë kam vrapuar deri tani derë më derë, por më por fshat në fshat dhe tashmë që janë akoma rreth 2 javë deri ditës së zgjedhjeve, zoti Bori thotë tani do të ndeki një tjetër politik, pallat më pallat, sepse me sa duket ka mbaruar në fshatin, tani është në qytet. Ακριβώς. Και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οι υποψήφοι επιθυμούν να κατέβουν από τις μεγάλες παρατάξεις. Διότι θα τρέξουν κάποιοι άλλοι για αυτούς, θα τρέξουν οι υπάλληλοι. Prandaj të zoti Boli në përgjithësi kandidatët preferojnë partitë e mëdha, sepse në qëse kandidojnë për parti të madhe, nuk do të harxojnë aq energji sa do të harxojnë me partitë e vogla, që duhet bënin pjesë më madhe punës vet, sepse administrata edhe antarët, militantët e partisë bëjnë një punë shumë të madhe në të drejtim. Zoti Boli, je dakord të bëjmë një pushim të shkurtër edhe të kalojmë pastaj në pjesën e tretë të fundit të emisionit. Pra të dashundekës, regjia do disa minuta për reklamat, japim këtë mundësi, sepse duhet të falënderuar të sponsorët.
Imagjinoni një botë ku secili prej jush ka përkujdesjen mjekësore më të mirë. Jemi me ju që në hapat e parë. Ju qëndrojmë pranë me profesionalizëm dhe përkushtim. Aplikojmë idet dhe teknologjitë më të avancuara për t'ju ofruar një trajtim të saktë dhe të personalizuar, sepse secili prej jush është unik. Ky është premtimi ynë. Të kujdesemi për këtë brez dhe ata që do të vinë. Intermedica. Life needs care. Të dashur ndjekës, jemi live përsëri, u rikthyem pas pauzës së dytë për reklama dhe jemi në studio siç na keni ndjekur, edhe pse nuk jemi të kënaqur me feedbackun nga ndjekësit, me thënë të vërtetën, sepse do doni më shumë komente për zotin Boli. Ka qenë një emision interesant, sepse në studio janë përdorur të dyja gjuhët dhe besoj se jeni bërë të kuptueshëm, sepse unë jam munduar që të përtej sa më shumë, që të paktën nga ky emision të dalin të gjitha mesazhet që zoti Boli, si kandidat, si një i ri që guxon, të shkojnë tek votuesit, edhe pse në këtë pjesë të fundit të emisionit unë do të përpiqem të merrem më shumë me zotin Boli si individ, qoftë në profesion, qoftë në familje, qoftë në shoqëri. Edhe padyshim që në fund fare nuk ka për të shpëtuar zoti Boli pa më dhënë një rezultat të përafërt si e ndjen ai, sepse përgjigjet që mora gjatë kafes para se të fillonte emisioni nuk më pëlqeu. Kështu që dua që ta pyes, ta ngasmoj pak në lidhje me rezultatin, sepse të gjithë kandidatët që kemi pasur jemi përpjekur t'i provokojmë në lidhje me rezultatin që ata presin, jo vetëm për veten, por edhe për partinë që përfaqësojnë, për koalicionin nga vijnë dhe për numrat e qeverisë së ardhshme. Dhe meqense zoti Boli formulën e tij e ka marrë në Greqi dhe zoti Boli vjen në një vend demokratik siç është Greqia, duhet patjetër që ta pyesim zoti Boli në lidhje me nivelin e demokracisë në Shqipëri. Sipas tij, meqense Greqia është vendi që ka rinjur demokracia. Si e shikon nivelin e demokracisë? E quan normale zoti Boli, i cili si shta është edhe njëri i bredhur i shëtitur, që një individ dhe një parti politike të drejtojë një vend për 3 mandate dhe të kërkoj të 4-tin, ndërkohë që sot premtohen gjëra që janë premtuar në vitin 2013. Po flas për ujin e pishëm 24 orë që ju e prekët pak, furnizim energji elektrike e të tjera deri tek pasaporta europiane. Besoni te pasaporta europiane, se ju keni pasaporta europiane, ashtu si dhe unë. Sabadisht. Pra, dhe besoj që ai komunitet që ju doni të përfaqësoni në Parlamentin e Shqipërisë bashkë me zotin Dule, që kemi të sigurt që është parlamentar, besoj, dhe do më thuash në fund edhe nëse përveç teje pret që ndonjë minoritar grek të jetë në parlament me ju dhe zotin Dule, madje për shkak të lidhjeve që ke pasur më përpara
në Omonium, do të pyes edhe për marrëdhëniet me zotin Dule, zotin Kajo, zotin Kiço. Δεν θα αφήσω κανένα ερώτημα αναπάντητο. Madje nuk mund step by step, nuk mund të ri pa pyetur për vlerësimi për zotin Kurri, nëse vinte në parlament nga Mjekësia. Padyshim do të pyes për zotin Llaju, i cili pretendon të shkojë në parlament me një karrierë të pasur në Mjekësi, por edhe këtë tjetër. Do pyes patjetër me zotin Lepenika, i cili ndau me ne para disa ditësh lajmin e gëzuar që procesi zero që kryen në Moga përfundimisht mori vullën e gjykatës së Shqipërisë edhe zoti Lefter Mika tashmë është mbajtësi ligjor i vullës, apo ka bërë dy vullëra, një mban zoti Çaku dhe një mban zoti Mika. Pra do t'i themi të gjitha këto, unë nuk bëj më pyetje, ja ftova pyetjet në tavolinë, kështu është ky emision, nuk kemi pyetje të shkruara. Biseda rrjedhshëm, zoti Boli, nëse dëshiron në shqip, nëse dëshiron në anglisht, nëse dëshiron në greqisht, ti përgjigj këtyre pyetjeve, unë do ta transmetoj zotin Boli, vetëm nëse zoti Boli më largua pyetjeve. Ζητώ συγγνώμη για όσους δεν με καταλαβαίνουν, απλά θα επιλέξω να χρησιμοποιήσω την ελληνική γλώσσα για λόγους ευχέρειας και ευκολίας. Μιας και δεν έχουμε ούτε έτοιμες ερωτήσεις, αλλά ούτε έτοιμες απαντήσεις. Ούτως ώστε να γίνω κατανοητός, ζητώ συγγνώμη στο λαό, θεωρώ ότι η κατανόηση... Shumica e padyshim e ndjekësve që na ndjekin live, por që do të na ndjekin pas emisionit, sepse emisioni më të mbaruar hidhet në YouTube dhe ju mund ta shikoni në çdo orë të ditës dhe të natës, dhe të bëni vlerësimin për ato që ne ndajmë së bashku me zotin Boli. Zoti Boli zgjedh të flas në gjuhën greke, jam i sigurt që shumë se e dëgjoni dhe e kuptoni. Unë përpiqem që të gjitha mesazhet që zoti Boli sjell në cilën gjuhë të sjell të bëj të përkthyeshme edhe për ju. Po zoti Boli. Κοιτάξτε κύριε Μάνο, θα ξεκινήσω από το πρώτο σκέλος. Όντως και σε μένα γεννήθηκε το ερώτημα εάν ο αλβανικός λαός είναι έτοιμος να αποχωριστεί, να φύγει από αυτές τις δύο κομματικές δομές που, θα πω και την αλήθεια, τον ταλανίζουν τελευταία. Edhe për zotin Voli, ka pasur të pyetje pra nëse populli shqiptar duhet të ndahet, është gati për të ndarë me dy ato strukturat politike që e kanë lodhur gjithë këto vite, Είναι ένα ερώτημα, είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας απαντήσω. Δεν είναι ντροπή να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι έτοιμος. Σε λίγες μέρες όμως θα δούμε εάν όντως ναι, γιατί σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση υπάρχουν οι επιλογές. Sepse thot, ndryshe nga herët e tjera, në këtë ballafaqim elektoral të datës 19 maj ekzistojnë mundësitë, edhe pse unë nuk e besoj totalisht këtë, pra ekzistojnë mundësitë, padyshim që është shumë më mirë se çfarë ka qenë më përpara, megjithatë që ka disa kufizime edhe disa preferenca ka, sepse ato katër që tham, të paktën qarkun e Vlorës, që janë në listën e mbyllur. Στη δική μας παράταξη δεν θα ισχύει αυτό. Αυτά τα άτομα θα παραιτηθούν. Po i dëshiqefi. Όχι. Έχει γίνει μια επίσημη συμφωνία. Και έχοντας έναν πολιτικό αρχηγό που τον χαρακτηρίζει ο λόγος και η Μπέσα. Pra, zoti Boli, ashtu si dhe të gjithë kandidatët e tjerë në listën e Partisë Socialdemokrate të Vlorës, përmbas edhe nëse kanë të qasje në gjithë Shqipërinë, besojmë se ajo ndarja e 4 vendeve të sigurta dhe 12 kandidatëve të tjerë të cilët vinë vërdau për të mbledhur votën për Partinë Socialdemokrate nuk do të funksionojë. Pra, nëse zoti Boli apo çdo kandidat tjetër i Partisë Socialdemokrate do të marrë numrin më të madh të votave, ai do të japin dorëçe të tjerët para tij dhe do të respektohet vullneti i popullit, ai që do të votojë më shumë, unë nuk e besoj, por zoti Boli e beson. Τα συμπεράσματα που έβγαλα αυτό το μήνα είναι, είναι πως ο λαός είναι δυσαρεστημένος. Populli është i kënaqur, i pa kënaqur
από τις δύο συνεχόμενες τελευταίες τετραετίες, nga dy këto le të themi mandatet e fundit 4 vjeçare, jo 3, me këto dy të fundit, se para ishte më ndryshe Ramës. Από το 2013, πότε πήρε το πρώτο, 13, μέχρι το 17, po, ishte më ndryshe. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα, ήταν αισιόδοξοι, βλέπανε... Pra, gjatë mandatit e parë të zotit Rama, edhe për shkak base sepse drejtonte në koalicion, dhe kishte më shumë forca politike brenda koalicionit të madh që bëri atë në Partia Socialiste. Ishte komunitetet, qytetarët ishin më entuziastë, më optimistë sipas zotit Boli. Εδώ αξίζει να αναγνωρίσουμε το λάθος του, κύριου Ράμα. Këtu duhet të njohim edhe gabimin që bëri zoti Rama. Να το τραβήξει τόσο πολύ, ενώ θα μπορούσε να ανοίξει τον κύκλο περισσότερο. Pra që e të hoqi kaq e çoi deri këtu, ndërkohë që mund të krijonte një hapje, διότι όσο καλός και παραγωγικός μπορεί να είσαι, sepse sado i mirë dhe prodhues që të jesh në qeverisje, ka një lloj amortizimi fizik, le ta themi. Ακριβώς, η οποία εύθυρε τον ίδιο, αλλά και τα μέλη της Pra që e παραγωγής. konsumoi edhe zotin Rama, por edhe pjesëtarët e qeverisë dhe të koalicionit, edhe të partisë. Ακριβώς. Πάμε στην επόμενη ερώτηση από το τέλος τώρα, που μου αναφέρατε τον νέο πρόεδρο του Μέγα, τον κύριο Νίκα. Laca pyetjen mes edhe shkruajtja e fundit dhe mirë bëri, sepse është një pyetje interesante që duhet të përcjellet edhe në këtë studio dhe me gjas kemi për ta përcjell edhe në ditët në vazhdim, ne do t'i bëjmë ftesë zotit Nika për ta pasur në studio, sepse tashmë ne ja kemi bërë më parë kur u bë procesi zgjedhor, por duke mos qenë finalizuar procesi me vendimin e dur të gjykatës, zoti Nika ka hezituar, shpresoj të jetë i gatshëm për të marrë pjesë për të dhënë atë versionin e tij në lidhje me zhvillimet e fundit tek Mega dhe tek spektri që ka të bëjë me minoritetin grek në Shqipëri. Pra, do të flasim për kolegun Nika, zoti. Στον οποίο δεν πρέπει ούτε μας επιτρέπεται να του χρεώσουμε λάθη, μιας και βρίσκεται στο χαρμάνι του τώρα. Pra, nuk duhet të thotë, pra zoti Nika është ende i pastër dhe nuk mund t'i ngarkojmë përsipër gjëra që kanë ndodhur me Megën përpara tij. Απέδειξε μάλιστα Ai madje dëftoi με τη χθεσινή του ευγενέστατη δήλωση me deklaratën shumë le të themi të sjellshme të djeshme, η οποία τον κάνει ένα διαφορετικό πρόεδρο, që e bën atë një kryetar ndryshe nga të tjerë që kanë qenë më parë, ο οποίος i cili απευθύνθηκε στο λαό να συμμετέχουν στις βουλευτικές εκλογές, ju drejtua popullit, ju drejtua elektoratit që të marrin pjesë në zgjedhje. Dhe ka një pyetje këtu. Να απαντήσω. Do ta mbyllish të. Όχι, πρέπει να τελειώσω εγώ αυτό και μετά. Do të mas më pak. Να συμμετέχουν στις βουλευτικές αρχαιρεσίες κατά ελευθέρα βούληση. Ελεύθερα να πάνε να ψηφίσουν όποιον υποψήφιο επιθυμούν. Δεν έδωσε κάποια γραμμή όπως όλοι περιμέναμε ότι η παράταξη του Μέγα τα τελευταία 12 έτη είναι ζευγάρι με το σοσιαλιστικό. Nuk e tha kaq vulgare, po zoti Boli sapo tha që Mega në këto vitet në këto 3 mandate ka fjetur një krevat me Partinë Socialiste, kështu e tha zoti Boli. Pak a shumë. Dhe zoti Nika me qëllimin e tij të djeshëm, të një politikani të përgjegjshëm, dha një mesazh për elektoratin për të marrë pjesë në zgjedhje, për të bërë zgjedhjen e tyre në të mirën e tyre të përfaqësimit në Kuvendin e Shqipërisë. Pa marrë anë, pra duke lënë të lirë zgjedhësit për të votuar atë që ata dëshirojnë. Po këtu si ka lidhje me këtë. Po atë debatin zotit Rama, i cili thotë kryeministri i Shqipërisë, kryetari i partisë më të madhe në vend, i bën qytetarëve nëse nuk votoni Partinë Socialiste, mos duni fare në zgjedhje, si i quan. Se vjen nga vendi demokratikës nga Greqia, prandaj jo për gjë tjetër. Si i quan këtë?
Normale? Όχι βέβαια. Po. Όχι βέβαια. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά δεν κάνει κανένα. Αυτά δεν γίνονται σε κανένα άλλο κράτος του κόσμου. Να βγει ο Πρωθυπουργός. Προσωπικά δεν την άκουσα τη δήλωση. Pra nuk e ka dëgjuar thotë deklaratën e zotit Rama, thotë por një deklaratë e tillë kryeministë që i bën thirrje deklaratit për të mos marrë pjesë në zgjedhje është e papranueshme në çdo vend demokratik të botës. Ίσα ίσα που έχουν και το σλόγγαν ένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Όποιο ευρωπαϊκό κράτος ακούσει αυτή τη δήλωση, αμέσως θα του κλείσει την πόρτα. Sepse pati reagim në Gjermani mos gaboshem për këtë çështje. Δεν το παρακολούθησα αυτό το συγκεκριμένο. Nuk të lë fushata se Όντως, πραγματικά. Me qenë se unë kam kandiduar një 3 herë dhe kam eksperiencën e zgjedhjeve, të këshilloj që mos e humb kontaktin me informacionin, sepse që të kesh rezultatin e pritshëm duhet që të ndjekesh kundërshtar. Έχουμε περιορισμό στον χρόνο και δεν μου επιτρέπεται να κάτσω να παρακολουθώ τι λένε τα κανάλια, τι λένε οι δημοσιογράφοι, τι λένε οι συνάδελφοι υποψήφοι. Αφοσιώνομαι στο λαό μου, προσπαθώ να ακούσω και μετά να τους πείσω γιατί εγώ είμαι η καλύτερη επιλογή σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Imagjinoni pra të dashur ndjekës, Zoti Boli sapo tha që nuk ka kohë të ndjeki as lajmet, zhvillimet, çfarë po ndodh me kandidatë të tjerë dhe formacionet e tjera politike. Imagjinoni se sa ndikohet familja dhe profesioni, puna e tij nga ky angazhim i Zotit Boli. Pra me siguri që familja dhe profesioni pret sa më shpejt të mbarojnë zgjedhjet që t'i kushtosh kohën e duhur cilësore fëmijëve. Ju keni 3 fëmijë. Të keni në jetë, të cilët janë rritur tashmë besoj. Δεν μπορώ να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Έχω στερήσει πολύ χρόνο και από τη δουλειά μου και από την οικογένειά μου. Για να αποδώσω ένα καλό αποτέλεσμα. Pra Zoti Boli ka çeduar edhe në ato detyrimet që ka me familjes, edhe profesionit, për të përkushtuar këtij angazhimi politik që ka marrë për të marrë rezultatin që ai ka vënë në objektiv vetes. Και είμαι σίγουρος μέχρι τις 10 Μάη έχουμε και την εβδομάδα σιωπής. Την ημέρα. Μέχρι τις 10 Μάη δεν θα καταφέρω να συναντήσω όλους τους κάτοικους, τους κατοίκους και τους πολίτες του νομού της Αυλώνας. Dhe thot, me gjithë përpjekjet që ka bërë që në momenti kur shpallu kandidatura e tij, është sigurt që deri në 10 maj që është heshtja zgjedhore, dita e heshtjes zgjedhore, nuk do të arrijë të kontaktoj të gjithë qytetarët e komunitetit që ai do dëshironte të kontaktonte. Για να με ψηφίσουν, αλλά μετά τις 12 Μάη θα συνεχίσω το έργο. Pra, thot, και πολύ πολιτικά έδρανα. Nuk do të arrijë të kontaktoj, thot, për të kërkuar votën, por premton se në datën 12 maj do të jetë në kontakt të vazhdueshëm me ta, me shumë mundësi si një nga parlamentarët e anshëm të Shqipërisë. Interesante. Pra, Zoti Boli, sa vota parashikon apo mos ka të votat? Δεν γίνονται αυτές οι ερωτήσεις. Είναι σαν να με ρωτάς τώρα εσύ πόσα βγάζεις την ημέρα, πόσα χαλάς. Αυτές είναι ερωτήσεις τώρα που δεν γίνονται. Pra, Zoti Boli edhe në politikë është një lloj si në biznes, thot, nuk mund të pyetet njeriu përpara, thot, kështu edhe për votat nuk mund të pyetet. Atë απάντηση εδώ, βγάζω τα μάτια μου. Ήδη δέχομαι. Tani, një pyetje që do të ndiqet nga një pyetje tjetër, me siguri, sepse vajtet nga rezultati që do njihni. Si e mendoni rezultatin final në qarkun e Evropës? Sepse ata që janë marrë me zgjedhjet dhe kanë bërë vlerësimin e rezultatit të zgjedhjeve në këto zgjedhjet e fundit, kanë vërejtur që nëse qarku i Vlorës shkon në rezultatin 7-5 për zotin Rama, pa le më 6-6, po 7-5 për zotin Rama, pra nëse opozita, cila do qoftë opozita kryesore, qoftë partitë e tjera, shkojnë në rezultatin 5 në Tiranë, tronditën themelet e qeverisë dhe mund të kalojmë në rotacion. Ju, çfarë besoni, sa do të jetë rezultati në qarkun e Vlorës? Το 5 εσείς το λέτε 7-5. Το 5 του Δημοκρατικού είναι δική σας δήλωση ή το έχετε δει σε δημοσκοπήσεις? Dhe një herë, ne kemi pyetur dhe kandidatë të tjerë. Dhe edhe ata që janë mbështetës të flakt të Partisë Demokratike dhe të koalicionit për Shqipëri Madhështore. Por edhe kandidat nga partitë e vogla
që janë opozit me qeverinë, por jo detyrimisht në aleancë me Partinë Demokratike, thonë që rezultati i pritshëm mund të jetë 7-5 për Partinë Socialiste, por nëse Partia Demokratike juaja dalin mirë dhe sipas tyre ata të rreqin më shumë nga elektorati i majt, mund të shkojnë pa u çuditur edhe të rezultati 6-6, barazim. Ju si e shikoni? Διαφωνώ μαζί σας. Pra zoti Boli nuk është dakord me këtë gjë, pra do thotë që ju jeni 8-4 për PS-n. Επίσης διαφωνώ. Βάζετε λόγια στο στόμα μου, κύριε Μάνα. As 8-4 nuk është, 9-3. Εγώ μπορώ να σας δηλώσω υπεύθυνα Pra deklaroni të përgjithshme πως στις 12 Μάη që në 12 maj do kemi votacion. θα δείτε απίστευτα πράγματα. Do shikojmë gjëra të pabesueshme, Θα τρίβουν τα μάτια ορισμένοι. pra shumë njerëz do fërkojnë syt me atë që do shohin dhe veshët me atë që do dëgjojnë, po. Και θα δείτε παράταξη του σοσιαλδημοκρατικού Dhe thot, kjo është lajm, ë? Shpresoj që na kanë ndjekur, na regjistrojnë, do ta presim këtë deklaratë, pra do të fërkojmë syt për rezultatin e Partisë Socialdemokratike Demokrate në qarkun e Vlorës. τα υπόλοιπα να τα αφήσουμε ως έκπληξη. Pra, të tjera do t'i lëmë si surprizë, thot, Προς όφελος της παράταξης και του λαού. Προς όφελος του λαού και της παράταξης. në dobi edhe të kësaj force politike, por edhe të elektoratit. Ακριβώς. Unë në Δεν fakt θα δώσω, με συγχωρείτε, δεν θα δώσω nuk do t'japi zoti Boli ούτε σεβασμό, as respekt, ούτε ευλάβεια, ούτε στις δημοσκοπήσεις. Θεωρώ ότι είναι στημένες όλες. pra nuk i beson Σήμερα έχω βρει έναν sondazhet. δημοσιογράφο που μου λέει 7 με 5, αύριο θα βρω έναν άλλο ο οποίος θα μου πει 8 με 4, μεθαύριο θα βρω έναν άλλο να μου πει 6 με 6. Pra nuk i beson sondazhet, nuk beson gazetarët që flasin për rezultate 7-5, 6-6, 8-4 e të tjera. Por unë mendoj që të vazhdoni me gjatë, por do ta lë këtu, padyshim do të jap përsëri fjalën zotit Boli për të adresuar me një mesazh të fundit daç në Shqip, daç edhe në Greqi, si të dëshironi. Do të qëndroj këtu sepse kjo deklaratë është e fortë. Pra, aty ku shumica shqiptarëve thonë që Tom Doshi mund të marrë 2 deputet në Shkodër, apo edhe një në Tiranë se ka bërë radhën e parë, zoti Boli thotë që mos u çuditni që zoti Doshi do të ketë një deputet edhe në qarkun e Vlorës. Pra kjo është lajm. Και αν με πιέσει και λίγο, ίσως ενδώσω και το πόντο μυστικό. Αν επιμένεις. Pra nëse më komunikohet mund të më japi edhe sekretin. Σταδιακά. Εξαρτάται από τη συμπεριφορά σας. Sot apo edhe në përgjithësi. Sonte. Pra, unë po sillem mirë, po e marr me të mirë zotin Boli dhe le ta thotë këtë. Διότι εσείς οι δημοσιογράφοι αποτυπώνετε τη στιγμή. Αυτό που βλέπετε τώρα. Pra Και një βγαίνετε το δηλώνετε. një që merremi Δεν θέλετε gazetarinë, προσπάθεια. thotë nuk japim rëndësi përpjekjes që po bën zoti Boli dhe kandidatët e tjerë, por merremi me si thua e ngrim kohën, qëndrojmë te momenti. Po mi hajde, thuaj diçka jo për momentin, thuaj për përpjekjen. Çfarë po ndodh? Πάμε στην επόμενη ερώτηση και πάμε, θα αφήσουμε στο τέλος αυτό. Nuk kam asnjë Θα për αφήσουμε αγωνία και τον δημοσιογράφο αλλά και το κοινό που μας παρακολουθεί. Mirë, që minutat e fundit nga regjia kemi akoma dhe 5 minuta dhe e mbyllim. Mund të falem një minutë tjetër zotit Boli, se e meriton, se thanë është i ri që guxon. Është nga të rinjt e pakët që kishin edhe të tjetër në fakt të rinj, dhe shpresoj që deri në fund deri në 12 maj kemi deri në 10, se pastaj është thjesht zgjedhore, thamë. Të kemi të rinj të tjerë, po pse jo, të kemi dhe pas anës 12, të rinj si zoti Boli, që do dani fitues për zgjedhjet. Pra 5 minuta për zotin Boli, por në këto 5 minuta, si do që tjetë, unë do këmbë të arinja, dua në këtë studio të mbyllim me zotin Boli si njeri, si prim, si bashkëshort, si profesionist, si bashkëqytetar. Pra, fëmijët e zotit Boli
në darkë, kur ju shkojnë në shtëpi, apo i jeni në gjumë dhe i lëni në gjumë? Jo, e takoj. I takon. Pra, si qoftë, zoti Boli e ka ruajtur atë kontaktin me fëmijët, pra një fërmizimin me fëmijët. Είμαι άνθρωπος, ελεύθερος. Kjo është gjë e mirë. Ασχολούμαι και με την πολιτική και με τα επαγγελματικά και με τα οικογενειακά και με τους φίλους. Ναι. Απλά αυτό τον 1,5 μήνα έδωσα περισσότερο χρόνο στην προεκλογική εκστρατεία, Pra, fëmijët η οποία θα έχει ένα περήφανο αποτέλεσμα. të kanë ngelur në gjëna komunikimi me fëmijët, çfarë thonë për Bolin politikan? Μπαμπά, περιμένουμε να σε δούμε στη Βουλή. Pra, fëmijët shikojnë ëndra me babain në Parlamentin e Ashtëm të Shqipërisë. Interesante, dhe fëmijët patjetër që janë në frymëzim. Bashortja e do vini do Boli në parlament? Σίγουρα. Pra, tani juve do të ndiqni shembujin e zotit Kuri, do të jetoni në Sarand, në rajonin tonë dhe do të shkoni, do lodheni çdo javë vajtëardhje në Tiranë për të çuar zërin e qytetarëve? Όχι μόνο το παράδειγμα του κύριου Κούρη, κανενός το παράδειγμα δεν θα τη γράψω. Ah, Είναι ένα πρωτότυπο παράδειγμα. pra zoti Boli presim pra një parlamentar që do të jetë prototip, i veçantë, ndryshe. Είμαι κατά των ειδόλων Pra është kundër idhujve και πολλές φορές των ψεύτικων ειδόλων. Aha, okay. Mirë. Regjia, sa minuta kemi akoma? 3 minuta? Okej, zoti Boli. Kamera juaj është aty, kamera qendrore aty. Mund të shikoni ku të dëshironi, mund t'i drejtoheni si minoritarëve në gjuhën greke, si shqiptarëve që të ndjekin në këto minuta dhe do të vazhdojnë të ndjekin dhe pas emisionit sepse do të jetë në YouTube. Mesazhi juaj për ata që na ndjekin. Σε όλους τους τηλεθεατές, σε όλους τους πολίτες του νομού της Αυλώνας, στις 11 Μάη, να υποστηρίξετε νέους ανθρώπους που παίρνουν την πρωτοβουλία να σας εκπροσωπήσουν στη Βουλή. Μη φοβάστε την αλλαγή, μη φοβάστε τις πιέσεις. Τολμήστε, τολμήστε, εάν αγαπάτε αυτόν τον τόπο. Όπως είπα προηγουμένως, η χώρα έκανε τεράστιες εισηγήσεις, τάζουν πολλά οι πολιτικοί αρχηγοί, αλλά πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Η πραγματικότητα είναι πως ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα με φοβερά τοπία που τα ζηλεύουν όσοι μας επισκέπτονται. Απλά τι συμβαίνει? Καθοδηγείται λάθος από αδύναμους πολιτικούς, οι οποίοι όχι μόνο δεν εφαρμόζουν σωστά τους νόμους, αλλά δεν έχουν όραμα να νοικοκυρέψουν αυτόν τον τόπο. Δώστε την ευκαιρία σε εμάς τους νέους. Μην ανακυκλώνετε πρόσωπα τα οποία έδειξαν, πρόσφεραν αυτό που είχαν στην προηγούμενη τους θητεία. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ, να μου δώσουν την ευκαιρία και να τους αποδείξω τις ικανότητές μου. Θα μεταφέρω τα προβλήματά τους στο Αλβανικό Κοινοβούλιο. Ο στόχος μου μετά τις 12 Μάη είναι να ενώσω όλες τις υγιές δυνάμεις αυτού του τόπου, από την Κονίσπολη μέχρι την Αυλώνα. Pak a shumë zoti Boli ju përgjigjet me atë unë do të ta transmetoj edhe një pyetje që kam nga Christos Janis. Lei θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μπόλη, λέει. Τι τον έκανε να μπει σε τέτοιο αγώνα να μας φέρει σε δύσκολη θέση? Pra, zoti Kristojani bën pyetjen ç'a e bëri zotin Boli të futet kësaj betejë që na vën në pozicion të vështirë. Pse ka vallafin zoti Jani? Unë e di, po e kuptoni ju pse ka vallafin zoti Jani? Ίσως ο κύριος Γιάννης
Δεν ξέρω, επειδή έχουμε πολλούς Χρήστους Γιάννηδες. Δεν μας πειράζει. Αλλά Το σχόλιο μας πειράζει. Το σχόλιο θα το απαντήσω. Ή μας συμφέρει. Από ό,τι βλέπω, όχι. Ο κύριος Χρήστος Γιάννης σίγουρα δεν είναι της γενιάς μου. Είναι της γενιάς σας και μεγαλύτερος. Διότι μέσω του σχολείου που έκανε δείχνει ότι φοβάται την αλλαγή. Ή έχει μάθει να μένει απομονωμένος σε ένα υπόστεγο που μπάζει. Ήρθε η ώρα, κύριε Γιάννη, να ενταχθούμε στην αλβανική διοίκηση. Από ό,τι βλέπω από το όνομά του είναι και ομογενής, είναι ομοεθνής μου. Να μην μείνουμε μια μειονότητα απομονωμένη στην άκρη της χώρας, αλλά να ενταχθούμε στη διοίκηση της χώρας, στην εκπροσώπηση της χώρας. Να τολμήσει ο κύριος Χρήστος να μου δώσει την ευκαιρία. Ευθέως το ζητάω. Pra, zoti Krishtojani kërkoi të ditë nga zoti Boli se çfarë shtyu që u fut kësaj betejë që sipas tij minoritarët se zoti Krishtojani i vënë në pozicion e vështirë, unë e kuptoj se kur ka vati zoti Jani, pra siç e thash edhe gjatë emisionit edhe u përpoqa që edhe të nga mendimin e zotit të Boli, ka disa përfaqësues të minoritetit etnik grek të cilët janë në listat e partive, duke thënë me zotin Vajën nga Partia Socialiste, me zotin Petro Gjikuria tek PD Alianca për Shqipërinë Madhështore, Vasil Dajko tek Shqipëria Bëhet, nisma Shqipëria Bëhet, dhe të më falin nëse nuk më kujtohet dhe ndonjë rast tjetër, përfaqësues të minoritetit etnik grek, gjithsesi edhe unë besoj, ashtu siç beson dhe zoti Boli edhe zoti Jani dhe të gjithë përfaqësuesit e komunitetit etnik grek në Shqipëri që minoriteti etnik grek duhet të përfaqësohet sa më shumë në parlamentin e Shqipërisë dhe ajo që ne na mbetet tu themi tashmë në gjuhën shqipe, duke përpjekur që të transmetoj dhe mesazhet që zoti Boli dha, i cili kërkoi nga ana e të gjithë votuesve si minoritar por dhe jo minoritar që të japën mundësinë të rinjve për të përfaqësuar komunitetet në parlament, të vrasin frikën, të mos kenë frikë nga asgjë, të ushtrojnë në vullnetin e tyre të lirë, sepse nuk mund të presin ndryshim pa vënë dorën e tyre për të ndryshim. Dhe siç u thash, ne kaluam minutazhin që kishim parashikuar, urojmë që në këtë emision të dytë krijuam atmosferën në këtë tavolinë e cila e tham misionit i cilës është që ata që ftohen dhe së bashku me ne që i drejtojmë këto emisione dhe padyshim me pjesëmarrjen tuaj, me komentet, por dhe me mesazhet që jepni qoftë të gjatë live-it, transmetimit të drejt, por edhe gjatë javës të ndajmë sa më shumë problematika, çështje që shqetësojnë këtë komunitet dhe të gjithë të vëmë dorën që kjo hapësirë ku ne jetojmë të marrë drejtime të reja zhvillimi në favor të individëve, familjeve shqiptare dhe greke që jetojnë në Shqipëri dhe mundësisht të krijohet një projekt i mirë për rikthimin e shqiptarëve kudo që janë për t'i dhënë hovë të ri zhvillimit në këtë vend. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπόλη. Παρακαλώ να είστε καλά. Εδώ θα μου επιτρέψετε, μιας και το ύφος της συζήτησης ήταν πως για πρώτη φορά για μένα στην εκπομπή σας σοβαρό, να ζητώντας πρώτα συγγνώμη από εσάς αλλά και από το κοινό, να σας πω ένα ανέκδοτο. Do thot një anekdotë, mirë është, ta mbyllim një anekdotë mirë do tjetë. Κάποτε ήταν μια καθαρίστρια. Dikur ka qenë një pastruese sanitare, η οποία e cila βρίσκοντας σε ένα μέσο duke gjetur një mjet άλλαξε θέση εργασίας. Ndryshoi vendin e punës από ένα οίκο ανοχής, pra nga një shtëpi publike, ακριβώς, ξεκίνησε να καθαρίζει το κοινοβούλιο. Pra nga shtëpi publike ndryshoi vendin e punës dhe filloi të pastronte parlamentin. Περνώντας Sallën e parlamentit. ο καιρός, Me kalimin e kohës, έβλεπε τις φασαρίες, shikon të ato dhe themi mosmarrëveshjet brenda në parlament, ακούγοντας και τα παράπονα duke dëgjuar dhe ato ankesat e του λαού, njerëzve,
συνάντησε καλοπροαίρετα τον Πρωθυπουργό. Takoi me dëshirën e mirë kryetarin e qeverisë, kryeministrin, Και του είπε το εξής. dhe i tha këtë që do të vazhdoj të them. Εκεί που δούλευα κάποτε εξοχότατε, Atë ku punua dikur, pa në shpinë publike që punua dikur i nderuar kryeministër, όταν δεν μας πήγαινε καλά η δουλειά, kur nuk na shkonte mirë puna, αλλάζαμε τις ιερόδουλες. ndryshonin ato femrat. Ενώ εσείς Ndërsa ju αλλάζετε τις μοκέτες. ju ndryshoni ato tapetet, qilimat. Ίσως πρέπει να αλλάξετε τα πρόσωπα. Pra ndoshta duhet të ndryshoni përfaqësuesit, njerëzit. Η faleminderit. Pra mesazhi i qartë i Zotit Boli me këtë anekdot, pra ushtroni të drejtën tuaj, pra Zoti Boli, ndryshe nga kryeministri thot, ushtroni të drejtën tuaj, tashmë diaspora ka mundësi pati konsiderueshëm më shumë duhet të ishin regjistruar, por janë konsiderueshëm të regjistruar dhe kanë filluar tashmë zarfat kanë ardhur pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të ushtruar të drejtën e tyre të votimit, por shtresë shqiptar që jetojnë në Greqi apo në Itali dhe vendet afër mund të vinë në datën 11 maj dhe të votojnë për kandidatët më të mirë. Ju falenderoj që na ndoqët, miru dëgjofshim me shumë gjasa nesër në Crossfire dhe të shtunën dhe të dielën tjetër në emisionet e radhës. Natë e mirë dhe miru dëgjofshim.